Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini gilong ki jingkan bana, ki bedai bat u COVID-19, menta kasing, arf fraterik u August, arhajar arfo, hado si beje mensingi. Cases ki batamai. Hado mentakasi kilong shispa khadway. Naki case ki ba shispa khadway. East Castles, South Punyo, South Hulai ide ki high risk areas. Iway ide sari case. Iway ide OPD patient hapo Bethany Hospital. R kide niki Armed Forces, Paramilitary Forces. West Garo Hills Arpulai. Khatkhandai kide napo BSF, but napo Armed Forces, Paramilitary Forces. South kide niki Fulbari cluster. North Garo Hills Lai kide ki high risk contacts. East Janta Hills Lai. R kide ki high risk contacts, Iway day returning. East Garo Hills, Life R, Life Way kide ki random sampling positive napo Rongjeng Bazar. Iway ide random sampling positive napo Nangapa Bazar. West Khas Hills, Iway ide police personnel iba napo Malangkuna outpost. Ribhoy R, Iway ide like Armed Forces, Paramilitary Forces, but iway ide high risk contact. Anda apa? Rongjeng Bazar. Iway bede random sampling napo Nangapa Bazar. Nangapa. Menin gasi hadu janmit menin ngites hapo Penthor Club. Ram Niwas Compound aspa laingut ngiyo saw poster ngilap include lang ni hapo railbong pada ngile nripuar ngile ada RT-PCR nang aplik report keban estate menne kasing hapo police bazar ngites south ko ingut baro kilong negative Maxwell Town Estate ngile lais pa sanfu arteli ki sampel ngisim bagi tes prangut kilong positif. LIC office san pun riungut ngilap iway ibanong positif. Baru kibangi ong barikawa meneh kanai spa san pupra bakhlat pungut. Mo ki bakhlat ide iway mengiklam account kan chansing iway mengiklam account ni klapat ong bagadai covid debt. But iway badai di bakhlat menen. Taka poichu nak apa poichu menin apa civil hospital mechiski flight terek ujulai mental account ni baik covid long mentah nomor ni layo ya ka yu ba kinu ba don kadu ka jing sitam ru dari kai tamada kilang positif nyap kau niki kumki covid der evident gitu ki ada comorbidities babun ba kidney failure gitu berhat kan chansing to arfulai terek pengen ai ti bakhlat mo nadu ti doktor jeni Dr. John Sailo dan itu iban apa Arunachal di Kelung Sebi Bagang Nandeshwar Diuri tu banapo BSF Pantailang Arsingai Kanchan Singh Pankaj Guzal turun napo Upper Mopram Ram Bachan Rai Maheshwar Chube tu napo Civil Hospital Tura Rajendar Shah Mencisngi
tui wei pada subitai tui lok jeng ti BSF kenal